Webale munonga agene tayari West irakari yitu program yitu yo muhinji no murisa nkaburijo Edmond Principal Farmer omuhinji atakwata mwitaka kandi nko kutkubana tinja atakwata mwitaka kandi nko kutkubana tutambura tukirukuno muri Kamwenje tutambura tukirukuno muri Kamwenje district turiyo muri Nyabani niho tusimbira district turiyo muri Nyabani niho tusimbira makanda tuzakuba tuganira akwishoni waza kwa site selection chwachi maisa ngo plan ubirogine yo kora na cerebed chwachi maisa ngo center zo kufuta muko zireki uzine because tukurugaho kaza ko ronda site otine ki otine ka center ko kufutekamo so capital iyo kubanza it is cash ushima kuba ina center zo rateka kugura materials ezine nkondo ebitimba no ine kugura shitimba oyine kushashura umukozi akakapotaka akakapota ko kureba ne center nikagure center nyingi because kilo yaka ntujigura almost omutwa kapoti kama kilo nebere bo muntu binata not 500 so hati nono itaga kilo zingahe so ezo ne cent kuza ku producing eje mitwaro 15 yo mwana yitu ina wakireba so capital initial capital ushame kuba ine cent ezo kuza kuteka then source waza kora mother garden you supposed to be satisfied ushame kuba ine certificate ya ministry ekwikiriza kora ki mother garden kora na cerebed ndwachi masa ngo shema ko ine mother garden yachi yahora gumeno usharobu so ezo ni requirements uzishime kuba no consideringa ukuza kora ki kutandika na cerebed so waheza kubobine ukamanya ngo hati ni nchirize bwa ministry taranteganize because ministry ine capacity yo kwika ekafuhiro gumwana gona na with must because to ine ki to ine ninga barakukirize kushokozo mwana abantu nibafera noroguma no buryo mu misiri gwatoke ibitaji abantu bagenda babisharamu bapotingo mwana nagukura go baguti akwata za guguza nkaya guzo mwana ogwa KR nchimaisa that is chituza coffee ego mwana gwa robusta coffee it is resistant it is robusta coffee which is resistant KR nchimaisa chituza it is chituza robusta yes which means kakorerwa nkai chituza abakozire ba professor abakozire na ba doctor Pascal Musora abakozire so no bakubesingira so oshemere kuba oine certificate ekwereka nguyo mother garden yoine omwani ogo kushara hogu ogutukupotinga no kuruga kai chituza ni kuruga chituza then okora mother garden okora goma ku multiply injira ogukutekomo so those are the most influencing materials ninga sheshi tukweta ngo capital oshemere kuboine waza kutandika gukora ki wenda kora na cerebed twagitandika hati ni ndeba netaga kusetinga kinaki so na cerebed wamara kufuna site so now no kushanga hari muke bikungu hari kushanga hari bikungu hari mucino banzo kora ki ubyita kugira ngo ubwiro bwinji umwani guta hatahame bikungu mbwene enkubebezi gushisha so no banzo ohita ohite bikungu byone birimo then hati oyombeke kisho ninga kweta net shade black net shade ugura neti wamara gura neti usete abamwe kugira ngo ubona baza ko support zezi harona cerebed zo kushangana bakosa ki ezeze biti basimbireze biti so no pimota so umuntu nasa kuba yine capacity nche apime kubona ko kwenda maybe ushanga yafuma futi 20 maybe hari yata mukati to no shanga tuyine futi 10 hari yata wakireba so chibanchi maisa capacity yawe ni cyo kurugire center zo yine so wamara kusetinga umanya ngo poreji kwenda kugira ngo hato no reba side eji tukunshita gwenda ikweta netera bahiye hato twine kizibu cyo mushana so ati haro kushanga bede yo kuzamu ezo waragire mukashanga nenda kukwata ngai nete nenda kukwata hamutwe ugendo yinamire so ezo ni zabushenyi zambarana ngai konga kunu wakorecho ukakwata na ikitimba kikashira hihi umwani no gushana gukora ki wije hano mbere go mushana hato no watu tukire washoboye so what do we do twata opema kuruga hasi kuza higuru umenga shwangu at least oine futi 10 ninga futi 10 nemo ibiro ziteka kai uziteko muitaka hato shango sigizo futi 8 ahiguru then kuruga hakuza hari yancurugirira no yenda gukora bede kwinganashi kuruga hari kuza umuntu nashanga nakosa mita 3 abamwe bakosa mita ina abamwe bakosa mita ibiri kugira ngo kiyambe obureme okwato buremeze bwaci bwe kitimba higuru so na type ya net nayo ne mataringa wamara kucemereza so hati kunuya abumushana mwinji twina type net tukosa gaidi 80
ninga shi bamwe bajya percentage kinana abamwe bine percentage nshanju ni ambarana bakosa za nshanju ni 5 shanje kugira ngo mushana timu hinji itonto kosa ite kugira ngo mwene la ite kurabamo ebenche munonga bo mushana kuba mwinji so itukuno niye gukora konkaro kugitwara kazabushenyi umwani ukakora muki because hata kuza mulaiti muri mukivera umwani kugura muki ni gukura muke ni gukura mwinji gutafa umwene kufa niguza kuba kuki ukagukura mpura abwa laiti twonga wabo ine ekivera nanka net yawe kutasa mulaiti umushana gutari mwinji umwani gukura mangu konka ni gufa mwinji so buri inko butimba bwe byenyanza tubukwinganisa gauge tubukwinganisa nangwe cyo tubara mu percentage gauge ne ekivera kitukushweka ntubara mu percentage so ejini percentage tuntukosa percentage kinana kunuye so nabwe oyine kubano oyine kugubwacho kozo wagura net fa umwana no gubedinga maze mu motari teretu no shanga eri ari 70% no basa kubedinga emyana mutwa imitwali 10 ushanga usigize imitwali 3 ningene endizo na yayo ndijo ne yomba ushanga uri mu roskane ntwatereme sente nyingi hati nkitogo mwana go kubanza tukaguya kituza direct akakantu kamwe kati so hati washanga nguguzira kati kamwe akagura siringi 15 ningebi wakareta wakataha bwafu hatogo mukagureta gubedingira go gupotingire ubinga kaguraka bakwa maza gade ni twagitireho twafune certificate konka itakabire kushara kandi twafunira already konka kagura zeta science it is an science zinga se okwa abantu bajangu ni corona kofi ubuntu bwa coronis ntubugura babushara babupakiraje ombivera byabwo babuteka basi burane butambura bwija kuno ubwo abandize niko gogo niko ngatuguru tukagwesharira ngo gwabandize tukagura kuruga kuriya so twijantu maza garden yanye keta kabire ryo yokora ki konkaterero ne basaku supply keta kabire ryo yokusharamu so hatiya ubutu na maza garden tubaze kufuna certificate yayo it means ngo na motari terete yitu neza kubanche kwa none ushara ukuteka nkai utatamo byo kubanza ku transplanting so ni cyecho so abantu bine kumanya ngo ubuvero ubu mazima nabwe no mataringa mununga tukugira ngo buri size yakavira yo nanekora so twino size nkina twino size 3 zona nzibazemerera ari 10 fati nkeje size itu ntukosa size ina so hati oyine kubana mana anka yakavira then itaka tukugira ngo buri itaka ni reporting umwanya inga buri itaka turi reporting umwanya na because hati waza kumegita kukashangara takumijikwa chimwanchi maisa ngo nemizi kuriya kugenda kijigumire kora takari no kuba ryorobi itakagine kuba ryorobi nkawurana mutamu nakashenye ati nco ndiyo niza kushoborora so hine twatitaka ninga she forest soil itaka eri mbwene erito so eri kuba rikiri mwenu eri kujejemuka so orita ninga she tweta ngo black soil igehigo utabara no mushenyi ntutabara tuta so no kwataka hubitano za zitaka lya burijo utabara mukahube mu mushenyi kandi challenges ziba kufesinga abantu ba beds operators abinji bafune challenges zo kufumwana no kujunda abo kutamumanyo abantu abinji batabara manyo the moment watamamasha ndo tukutandika chikatubaho watabara mamasha ukatamumanyo omwana nigufa mwinji so no kwatita kali yawe nanke uri bari 5 utabara mu uri bari mu yachi yomushenyi kokara okushanga hatinga kunu twine kitaka kirimo mushenyi mwinji kuno ndamu ino mushenyi mwinji so no sakushanga wakwata uri bari mu wagiteka umurika kahubi 10 zo mushenyi bambe zitaka abo kuba urudi rureba remo mushenyi kumenga shubangu riyambe wata hamizi gataregama washuka mizi gashimwe kwani gashuma umushenyi no kuyamba water penetration exactly kugira ngo hazemo police tekarebe ebe hayi hazemo bwina bwinji kiyambe umwani kora ki kufuna mizi minji ukakura hato mwana gwituguri ready nindeba bari abaryo no batorana mu tinkumanya nibihamuki so atukure no twaza kuza so ekiba yo batorana mu ko gumara gupoting go gumwani hato bwiro bwinji wano gutereza kuza kutekivera wamara kutamita kali yawe ukateko mbuvera ukari settinga njo kubanza gukora utakaresera nasayo nizezo ukakukonora ku arrangement age ababinjira bakosa ubunanka 16 ningi 16 lengi se kubasa lengi so kalengi sheme ko takubaningwa mununga abo kwa kubeningwa for example atinga bedi koko kureberyete ubona ujya unko yaneshuma no yine kuzi breaking ushanka haruho wokuwe koko ziri kuriya nogireba ari mu wokuwezo aho kurabira arenshonga bwenshi ntikikora
so no organizinga osigama ka spaces na wano techvera hamto ne kora akikore ahabwenshi twine mwenu ebikuteganisa omwana for example akapata akakamwe kisako kureba hariya ahika komira kagire nkataharwa nkenko bebi kasheme kuribwa konka kataribwa kona wano nche oburure bwataha muno mukabe no breaking nkabushatu bushatu aha kugira ngo oburure bwataha muno bukomesa muya butamara yoki butamara yo line yona so nicho tukunanga bed yitu twineho line zitakushana twineho nawo akwanozireba appearance no atakushana twineho line yo kubanza twineho caras ryo mu lines line 1 3 4 5 6 7 8 nizo lines zezi twinaha 10 na 9 turiyo ngwe tuzibedingi tizikagizire tizikabire zo kuguzibwa njanza kwa tuzino mu August so nizo line ezitwine then 11 tukajibwine atagira fama ya kubiya nyonyine 11 because it is still under multiplication bagichenchura so ko kumara gukora bed yawe wamara kuboganizinga nobo ine kivera cyawe revere miliyoni mureba kuri twabire cyo kivera ni 500 gauge njo kivera ekikuyamba ori onese bed yakushoborire ngo ayikweta ni humidity mwena mizi humidity icyo cyoya ndubana tucyetaga umwana muto kugira ngo nguhe kora ki kukura kugira ngo watama mizi rimwe etuteje kuba cyoya cyatera higura kikata hitutu etuteragare ishereki kandi nabwe nugubagu norebeje nenkojo warebeje so eje nkojo ine kushira ni kireta kibashise manyisa ngo wamara kureta sayo nizawezi wine kuzira byo mu mizi utakazitire kai kuzitumba ine wota ncho ndiyo nekushobora okuzitumbika nozitumbika na fungicide twine tweta ngo preventive fungicides twine ho makozebu meneza indofil then omara oteka muna pesticide niyo bukoko then ari tweta ngo rooting hormone ya rooting hormone ne yamba okuinitiatinga ejemizi so obumwe bakosesano ngikali bantu bacunuta omukasano babyara abari aronka za root king ezitukoseza mizi amizi garagwa bitibikamo osheme kubanza muki oteke mu rooting hormone oteke mechirisa oteke mu fungicide na pesticide obitabure so obirabyemo bitumbike meda chikemwe oyihemo orizo kureshi obyari urumembo utakabyire itakereshe mu kuba ryorobe kibache mwese ngusheme kwa ryineki amizi no banzo irrigating ukora ki ubona kucumita mu buti bwawe uburabizinka umuruting hormone wamara immediately tugusheme kwa nibuterwa mushana ikivera kiri kana uteka ikivera immediately uteka hoki ekivere cyo sheme kwa no kisheka side na side kugira ngo tino moya gwaherwa ngo kuraki ugwataho munda hato kimara ukihubwire kuruga orunako ruwagu bedding no barehe myeze 5 kuyahoki kuyekivera wamara kuciya atuhire kire kivera so ya umwana gwa mare myeze ngai emyeze 5 mu kivera konkora de rangu kukuzire abwa gumanzu teka mu root king every after 2 weeks nteka mu root king twateka mu root king hatiya hamuna nekirisa na pesticide next week sibin safuta mamizi ninga after 1 week basing kurugirira situation ne kubero amizi rushanga nutambura week ningo shanga watam every after week ombwire bwenjura every ya after 2 weeks ombwire bwenjura so each week watam ebina gambire ebyo no gumano bitabura still titukugira ngo no bitama kubanza honka no gumano bitabura buri after 2 weeks utakamu fertilizer ya vegetation then otekamu pesticide otekamu root king kugira ngo egumize mune initiate ngaki emizi so emyezi yawe 5 yahwa oyihekivera uhadinga umwana so nco wana umuzango bayino bakora ki hatu bayino process basotinga nibihamu ogwakuzire ogwati ogubere gutire kivera gwakuzire no baguseparatinga no gucaburamu deno go gucaburamu ntsaga katongere mu rooting hormone na pesticide naki bagarika bakore ki tugarike tushekeho kugira ngo yongere gukura so atari vege nguba gwashire kuba supply hati because emizi njiji nugireba so no yayo ogureba emizi yashowe cyo kibanchi manyisa ngo ogomwana ukakwata kare because abantu abinji kandi bo they don't niba consideringa kugira ngo barebe umwana guri nguguri muringwa ngo nugo kuba kwasiri apana uburingo bw'umwana kikumaso kwata nejemizi ogomuzi no gureba wagujema no gukura kai ogukura hanze so kibanchi manyisa ngo ogomwana wagushoroka gubyara kihino kuguko bakasakora ki kuguko akasakoma so ni stage ki enungi yose mekwa no supply ngira umwana so atogomwa the best at least omwana gusheme kuba gwine emyezi 8 waguyamu gumare emyezi 2 3 ahabedi gukwade ngo guterwa
hati for example nakugira nti ogwo mwana gwanje gwaza kumara umwaka guriyo myezi 10 no kugira ngo bundi gumwe bakagugura bagureka bakoza gutwara kunka still nurango no mwana kozere ki niwe nka wagureba emize kozera katimba de yashohwire ekozera katimba omukuza kubyara bakavera ntuiza twihaho no shara kavera then ekina cyawo noga ngo kirimire kare no lime kina cyafutisha atari iviri kimara imyezi 2 ukitabura namasha ukireka cy'urustingo kundi kwezi urito mwana gwawe ugubyara wabale munonga Dr. Kato arekato yongeze manager wo mwanyogu naiza kutereza akabozi yagira ngo bari kutandika ho project age bakabine kigenderwa ekiba ibintu bagendera kandi future plans sa farm deka turemboze ibyo tumanye ubundi niwe cyakare kwa kubana utandika project age ushemeye kubo ine kigenderwa to kutandika kigafura you must be having something echo rukutagetinga umubwire obomisho mwene manager deka atuhereze mboze ejo wowe bari munongo muhangu umuhinja atakwata mwitaka amazino gundi murundi nimweba Zambrose urukushango muri Kamayenje Nyabani Kitagwenda district y'Ubitomuka ndi aha kasi farm turya kugamba omwani nabanyine Dr. Kato yampembozi yona areba yakushoborera ibintu birungi munonga n'ibintu bahango konka nanyenda ntandikira mbozi ya Dr. Kato yakavera no kashara abanda ubundi ntwasobuta kashara tukihemu no ma environment hateka hinduke kindi kintu tukoreye bakweta recycling so ushanga akavera katwagara katwakeza mweno mwago kanaga nawo katwire yo kangarure nanyubundi gakoma mizigo kunywa kinde kinakora ki kinakakozesa umukutandika kwa farmage tukatandika 2023 ukwezi ku 10 nubwo tutandika n'ikiti cyo kubanza cyo mwani hazo mu kuhinga mwana ogwe kigenderwa kiti kikakiriyo cyo kuhinga ekazi 200 ekazi 200 waza kuhinga ensigo zazo ejo nemitwaro true nchibandi kimanyisa ngo noja kwetaga sente nyamwingi ezotine no kugira ko bundi ngo kakora ki ngo kabyarogo mwana ukora ki gushikirira so omukukora echo twashara mu kugira aho katwabanza twagura ensigo twakora ki twabyara konka byabe byakora ki ebyabusha kandi ahandi no hiko mu muhanda umushana gukutera no mangu weather conditions nizinduka so gukutera gwayoma hatogaruka inoza gukora ki kugura gundi mwene twashara mu kugira ngo twayikorera bede yitu tukafune sigozo cyokutwera tukafune sigozo murembe tukutweraho nahandi umwe noza kuza bedi ondija kubihati nyine cutting kumba ine ibakweta ngo erite yoshange watwara erite niyo wabyara kandi wanoendeha cutting mwene erite neje kurgombujuma hariho na yene rw'umbujuma bakabyara na rubosta na yene basa kurgombujuma konka twine ho mwana oregura iyo miringo mingi twine nasaranda twine rubosta twine ibakweta ngo katumoa so hati harumuna ibakweta erite so shanga watwara erite omwanya gwachi gwa cutting ekirungi cyayo neyerumbire bugufu ekene cyo kubanza nchibanje manyisa ngo muhingi naba obane mugurusi obane musigazi obane kibona mbabasa ku benefitingamo no shanga ngo iyo neyera between omwaka gumone cyuka tumyaka 2 none utandika kushoroma kat nanka elite no utandika myaka 3 kugarra nkahi ahigura so shanga ngo kigendererwa cyawe cyakora ki cyashikira so mbweni twashara muntu atandika ho nursery bed ayitari yemwe itari 2 itari 3 then kwenda ngo nito tuje twafuna then ikindi kutandika ho nursery bed cyaye tureje ntuza creating emirimo community tujeta community impact nko kwa kigamba tokora farm kaguma abantu batine mirimo hata ho wabayambaki mwe nito tukije twizire kutungura ekora ki ecyanga wabare omwami Ambrose manager uriyo muntu w'amani munonga turiyo tugezeho kwega ekikuru no content umuntu yagamba okagira kiwihamu nico kikuru kandi ekyo kiwihamu no kitwaro kiteka yiwa kiteka kikugasira aho kwanya nturani mbagira ngo mushija nataganda mukanwa ka mutahiwe ekyo tegira mushija mutahi wawe burecho otokinemu interest nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinja atakwata mwitaka bure rwa kashatu shaha 3 azomchiro tubatugaramusirizaha okubahereze mbozo nungi eginu farm yo mwani obwiro bwinji twabohereza nursery bed kumanye nkora ya nursery bed neha nereberweta nebindi okubikuba nibitwazibwa turebane esabite rukwija we have to keep African hopes alive.